Ngaphambi kokuba siqale sifike lapho uthini abantu bayakhala abantu bathi amantombazana akhula athi wena udemand imali wena mawucela imali uyayidemanda wena ngiyatshela thi ucela imali ngesingisi wena uyidemand umuntu mayetha kanawo lokho umdabukele lokho umdabukisela inkosi yokubona azini hayi baningi futhi abafakazi la nengaleyo kahle udumile bayakwazi abantu iyangixaka leyo nto leyo fananga lo mfana ocela imali ngesingisi hayibo ngiyakutshela ngikutshela isiphambano abaqinisile mfethu baqinisile kodwa hayi kudemand akidemand yabo ikona ukuthi nje bedrama yabazi abantu bayathanda ukukhuluma mfethu uyashwabulelana angiyashwabulelana mfana inkosi yokubona Uthazini mfethu azubheka kanjani umuntu mfethu akuncisha imali eyiphethe drama yabona manje nezinye idingo uzenza umngane wakho inkinga mfethu uthi awutshomi namhlanje nginayo hawu kodwa lo muntu uthi umngane wakho mfethu drama ukukhonzile kodwa manje mfethu drama sihlule ukusiza ngo2 rand mfethu ngifuna ukuthenga mfethu noma ugwayi hawu manje ngilamele ukuthenga igwinya mfethu noma ukuthenga ugwayi mfethu kutheni igwayi balekile kule ngegwinya wazi umngane wakho ke ake ngoleqiniso le drama hayi ngithela mfethu azini wethengane zana Bram mfethu ngiyigada Bram mfethu phela mina uyazi professor bo mina ngibamba inkunzi azini tebheta so ngiphanda mfethu Bram mfethu phelezela abantu ngibagade ngenze ba safe ngithi abantu Bram yona ndlela ngiphanda ngayo ingane zokusi ayi zonke ziyangazi eningi nje ehlala eCity Live ziyangazi 320% literacy 320 workshop ziyangazi Bram yabo lonto mfethu sivikelwa yimina Bram mfethu ngiyiphelezela ebusuku nezidaba ehlala emares yabo lezofakazi zona ngoba ngikhuluma kuyimanje kahle semele bekhokhela iprotection ntwana mfethu phela mina ngilona security ame bodyguard yabo nimele bazi ngilona security bro ame bodyguard mfethu so manje kumele cace ukuthi Bram uthi yabo ngihlezi ngibatshela futhi mfethu manami I'm not a security, I'm a bodyguard. VIP protection. So you VIP protection yakhokhela ikhokhela futhi. Bese lokho uthi urani mfethu. Ayibaka mfethu. Ngifuna urani ngisengenza nje. Before ngicela ufethu 20 Bram ukuthi imali serious. Uvikela ifoni yakhe lo muntu uvikela imali yakhe uvikele zonke izinto. Mina nje ngenza islima lapha athi yazi ukuthi indlela right ngayo mfethu yazi nje sangaba ngisho nayo na indoda nje right kanti uyangigoqa ukuthi ufuna ngambamba inkunzi obasamba la endleleni. Ena ngizogoqeka ke nawe ngoba phela ngisidimdim. Wena hayi bezangi ngidedela igazi mfethu ngisho inhliziyo yamantombazane bethu yanamanga mfethu ngiyakutshela wena wena uthina omunye uqueen bethu Bram bethu wena ngiyakutshela sengithi yabo bethu umuntu usitshela ukuthi usayabo lo umngane wakho bethu ngakho iqiniso bethu lona bethu yazi Bram bethu mfethu ngisuke ngifike umnendoda yakhe bethu Bram bethu yabona mama right yazi ngiyaphila ngithi yabona ngithi hawu indaba bethu mama ukhulumela phansi uthi bhuti yami ngiyakwazi mina hawu ngithi mina hayibo wesiningi ukwazi ungislima wena uthi hayibo ungazelapha wena yazi bese ngitheni ngathula ngasho ukuthi ngibonakane le mfethu ngijwayela kanjani hayi sho singayinaki lonto ngihambe ngithi yabo uqoqobele ngizeyibona Bram bethu at the best icabanga Bram bethu ngimi ngaphandle bethu Bram point ngithi yabo lonto iyaphuma manje akazama mithatheke siqonda namehlo izigijimiza kumina awungobo right mwanami hayi mwana mangiphelezela mwanami ngeke mwanami ngeke manje inkunzi izine wena ngijwayela wena mfethu ungislima yona ngane wena ukhumbula nendoda yakho nanje hayi ngeke phela ngqophela nami ngicabangele phela mfethu indaba izothini ngithi nandaba nendoda yakho indoda kumele azi ukuthi ugadiwe lana mfethu indoda yakho izongazi kanjani noma ungafuni ukuthi ingazi ufuna ngazi wena ngayazi indoda yakho ngizebona engathi manje yakutshontshela hawu mfethu hayi baba indoda yami mfethu street indoda yakubona ukuthi ngatshotshelwa iphari intombi yayo ngisho ukuthi akayithembi wena mfethu indaba wena mfethu awubona ukuthi ngisho ngitsopha leyo ndlela nje ukuthi mwanami uthi ayingeke phela ukuthi madoda yaneyikhwele cha manje uthi ngoba uyibhekile shothi yabo uyitshela indoda yakhe icabanga into engekho uyena ucabanga kakhulu uyena ucabanga kakhulu indoda yakhe ngicabanga into yangiboza mina ngusinayi mfethu ngihlala emgaqweni anginalutho mfethu manje benza ngazi beBram mfethu ngidinga ukuthi umuntu Bram mfethu all right ozonginakekela mfethu abo mamazi nje so grand mfethu ozongicleana ngigeze mfethu right ngoba nje umuntu uzozempeka nga something mina mfethu seyohlisa umoya mfethu anginalutho mina usikhothe ngihlala emgaqweni mfethu usikhothe wena lutho ephantela baba ngiyaphantela mina mama so umuntu sana zama ufuna ukuthi kuza kumina mfethu ngithi yabo mina azi mfethu yena mfethu uzonginakekela until ngize ngibe right yabona nto mfethu no kodwa ntwana mele beyikhokhele iprotection ntwana phela abantu baphuca amafula bayagwazwa babanjwe inkunzi uthini mfethu nemali behamba nami mfethu behamba bewaphethe kanjena ngasibamba no Batista mfethu ngimtshela umunye wena faka ifoni esikhwameni
mina athi hayibo khona wena nje ishumi ngithathi uthini umngane wami mina nafika be5 ngiyokushiya ngempela adlala wena mama ngitshela ukuthi lento leyifake ephayethini uyakhangisa manje hayibo mfethu bra uthi uthembe mina ngini mina ngoba phela mina mfethu ukuthi nje ngishe bafethu ngiyamazi mfethu sengisayibona lento mfethu siswami lo ngiyamazi futhi bebegoloza futhi ubamba futhi ngisho kuthiwa ngiyakwazi ayikho into engizoyenza ngosami kodwa mfethu ngeke kubamba uhamba nami kodwa nafihla phela izinto kodwa phela nawo phela ngizothi phela nawo kukhanga hey mfethu alazi phela maseshawa arost Bram arost Bram hey lendi share abazali lendi thubi ekhaya ngiyayibona Bram ngenza noma yini Bram wami ngathana nomama for 10 years yeza Bram umuntu amasengiqalekile ntshontshelwa ngisho kwanami ngisho ipaint yeza kwanami ngamnendaba futhi ngobani bethi Bram masengifuna lento ngiyayifuna hayi masengidinga professor ngiyadinga Bram mfethu hey wafethu into eziningi nje kanti esiyibhemayo wafethu hey isidingo nqani hayi wafethu ayingentshela wafethu hey wafethu intombi engaliwa leyana wafethu and inomoni njalo hey wafo akudlali Bram bethi ukuhlala bethi Bram bethi 4 years bethi Bram bethi ungayazi bethi Bram into enoshukela uyazi ukuthi ngikhuluma ngani ungambathile mfethu awukhulumi ngethi ndoda ngikhuluma ngethi into enoshukela mfethu Bram bethi leyanto leyana bethi efaka ama spice bethi yabona into phinde yathi kancane yabona into efudumeza umzimba kodwa phela mina iyafana mfethu apha emgaqweni 2 uyakwazi ukuthi umuntu umbhemise bese ke niyembatha ayi manje into enkinga professor ngeke Bram kufana ukuthi umoshe isikhathi ke lapha yazi indaba Bram base yeah uyalazi thini la fish yeah thini la fish Bram bethi igobos Bram bethi usuluma usuluvule kanje ngelo ngommese wadvula wakhipha wonke ufish wafaka ebhodini wasithi ulibela hayi Bram bethi ngathini khona bethi inhliziyo bethi iyazama bethi ukuthi bethi uyabo yenze ngathi hayi khona okwenzakala hayi kodwa mfana wami uyazi ukuthi hayi lento eyenzakala nje Bram kufanele ukuthi ngimoshele isikhathi Bram wami amaphara mfethu Bram mfethu amantombazane amanuku awana nkomo awana lutho amanuku Bram lo muntu lona so fike sambe naye manje after awusihamba nomunye yazi umngani ungethawula phela Bram wami mfethu ukuthi nje nginethawula lami alethawula lami mfana ngihamba la ebudeni nasebubini hezo Bram mfethu professor abantu bangcole kakhulu kanti lo muntu lona mfethu usuke sephuma endlini kodwa ukubuza ukuthi unabantu abathenga amaphara abaserasa abahamba ngezimoto uyakwenze njani hayi Bram labo abantu abayidimdimuke labo ke Bram ngokuthi umuntu uthi uthi Bram ushadile mfethu uright mfethu akusona isithwalo kodwa lesi hayi mfethu ngiyacabanga ukuthi isona ngoba labantu laba mfethu ngeke ukuthi Bram yeke mfethu Bram impilo right yezo ukuthi nami right Bram bekhona nje umunye nje mfethu wayenokusinika mfethu Bram u200 yabo lonto wayefika njalo ngo12 ebusuku njalo ngo12 ebusuku hamba nge-I10 cabanga la ngicabanga umuntu hamba nge-I10 kodwa Bram indlela akhipha ngayo 200 kodwa akamkhipheli umuntu ohlala eflatini kodwa uyakwazi ukubona uma uthi uhlala eflatini noma awuhlala eflatini ngisho kuthiwa uhlala eflatini udungcolile ngazi ukuthi usuke etshela uba ukuthi wena mfethu Bram awulona iphara wena uyiphara kodwa uyakwazi ukubona umqwayizi uyiphara ohlala emgaqweni ubona phela abantu abaningi imali akalivuli window mayikhipha imali sesiyayazi imoto yakhe siyayazi singamazi imoto yakhe ngiyabona into Bram siyayazi singamazi yabo indlela Bram abantu babemchaza ngayo mfethu wathi efike eSouth Beach Bram then wathi amaphala ebanga iwindow then no relax nonke nizothola usantatazela heza mfethu professor yabona umuntu lana Bram mfethu indlela ekhipha ngayo bethi imali ngathi uyahlanya ekhanda khipha njalo ebusuku ngo12 seyazi kodwa ngolesihlanu phela hayi zonke insuku yabo lona masuba khona ke labo mama laba mfethu abafika lapha nolwandle befike bephethe iminof yabo befike bechithe kanje udlala ngeiminof bedlala ngeiminof yabo yonke lonto belahla imali yonke lonto le yabona labo siyabalinda ke mfethu abanye mfethu abayivuli abavuli utshwala nje bebutene bebhayize ngeke ngeke uthi uphuza isidlozi mfethu utshwala mfethu awubuvuli butene uphosa ibhodlela liphelele nje mfethu silanda fresh ke sobo sinawana ke yikho ningenzi bathi amabhadi ke mfethu asinendaba sina lokho mfethu ngabona umunye mfethu Bram imali kwiphepha bag o5 rand kunokuthi abakhiphe abathi kanje acele izinto zakhe wena no thatha iphepha bag yonke wayilahla akho emini kapha ngithi yabo lento bayenze kusini
yabo lonto ekuseni kakhulu ngithi manje bayenza ebusuku yabo lonto kodwa mama le yakhe angazi ukuthi wayenza kanjani ke yenza phambi kwethu sibuka so sinawana yabo shower arrow Esukele mama lo uyasaba nokuya phambili mfethu ngizebo imali iphosa la ngasehlabathini mfethu Bram mfethu vele ulwandle liyafika la kodwa phela akakabi deep ngaleyo ndlela ngithi nathi ayilesi ilanda fresh angitshela fana umuntu sala ngama trunk sayilanda fresh futhi bese hayi ngoba mfethu Bram ngiyakutshela ukuthi imali impande so bese ebuyele enyangeni ethinta ayilunganga asihlangani phela thina nalokho phela thina sengisho phela ngoba engenza izinto ngendlela right like indlela othi waphosa ngayo imali uyiphosa ngokwesaba zonke izinto akazenza ngendlela right ngendlela right Bram ngeke lento bethu uyenze Bram ngathi bethu uyasaba ngithi wena bethu awusabi ngoba ufuna ukulungela into zakho futhi ufana ukuthi usaba ngokuthi ulungise into zakho empilweni yakho so Bram le nto lana mina kunoba bengamvumi yes South Beach ebusuku mhlawumbe kwakuba 11 ngoba babesakhona abantu ulwandle kodwa ngekho umuntu kukhona yena kuphela yes engaphathi nendawo Bram olwandle like hayi kuphela like phathi nendawo le phambili sengisho ukuthi kodwa engenile nje deep engizebona Bram mfethu amanzi like afika la ayamphusha amanye yabona azathi kanje uma ngejazi elimhlophe phethe ubhongo nenduku uyathandaza ane ndawo ukuthi amanzi ayamshaya amthela tshela lo baba lo Bram ngamtshotshela ifoni ngithi yabo lonto nawe abanga mfethu yazi noma ngazi ngavuka yini lapha mfethu ngitshela ifoni bathatha nemali yabo lonto yazi mfethu ngathi ngifika Bram phezulu ngithi yabo lonto mfethu Bram mfethu aphendukanga futhi eluqalaza isikhoma sakhe ngathi ngifika phezulu okwentitha ejika mbuyisela into zakhe hayi ngathi ngiyakoloza ngathi yathi into hayi jika mfethu ngathi ngisebenza ngiyazama phezulu yathi jika wena uzoyisola mfana wami ngajika ngempela kanti mangijika siyaphuma ngiyabona lonto emayiphuma mfethu Bram ngisazi uzosibuyisela kanjani isikhwama yeke manje ke ngiyabona lonto kinga sikubuyisela lesikhwama ke manje ke abone isikhwama mfethu Bram mfethu asikho ngiyabona abudanazi kumina ngqo ngikuthi kubaleke manje kubalekeki mfethu yabona lonto mfethu ngiyabona ukuthi ngenze njani uzobukhondetha ngimi yabo ngithi malume athi mfana wami uze sipho isikhwama sami ngiyabona akube skip ngithi nasi thama yami ethi mfana wami sometimes ukusukela abantu bethu Bram mfethu ukuphazamisa abantu futhi bezonza into ezibalekile ngithi yabona lonto izinto ekanje namfana wami imazi kutshela ukuthi yeke izinto ekanje ngicela ungali lokuhlukumeza abantu abezinto ezibalekile ngoba yini la ngiyolimala ngempela mfana wami yabona lonto kodwa sometimes kubalekile ukuthi ulalela inhliziyo yakho yezo mfana wami Nkosi ikubusise wena unenkinga wena yabona lonto mfethu kunento zakhe ezifasiwe yenze kumele iqaqe ngithi yabona lonto ezifaswe kini umuntu wakini ohleka naye owenza naye zonke izinto umntanami unenkinga lezo inkinga lezo ayikho kumele uyilungise ngaphandle kwakho bazama konke kodwa bayahluleka ngokuthini iyodwa into emele uyenze ukuthi belungise lento leyo banami silana nabantu bakini babheke wena manje lapho mangithi futhi ngiyacabanga futhi yabona malume uqinisile ngempela mfethu yabona lonto mfethu kodwa ngiyasho ukuthi kodwa Nkosi yami mfethu ngiyabonga futhi uNkulunkulu ukuthi ukwazi ukuthi mfethu angene engqondweni nami mfethu ngimbuyisele lo muntu lo ngoba angizohlanya bra wami ngoba khona uBram namhlanje watshontsha amakhandlela mfethu esinye isangoma esasothandaza mfethu Bram watshontsha nemali yaso Bram uyahlanya namhlanje Bram kuthiwa mfethu Bram ulo ulunga yabo wasepoint uyahlanya namhlanje umude mhlawumbe iyahlanya otshontshe isangoma ebeach so indebe ufethu ukutshontshela izangoma bafethu ema-beach aniyekeni nitshele nabantu enibaziyo ngithi yabona ukuthi bangayenzi leyo nto niye ukuthatha iy'mali eniyithola olwandle imali yokuthola olwandle iyibhadi iyizwaca ngithi yabona loo nto Bram awulungelwa yilutho empilweni yakho nabantu leza imali basibezokhipha ngazo amabhadi thina phela sosinawana sinendaba yabona nto ngoba phela thina siyitshela ukuthi thina sifuna ukuyobhema leyo mali leyo thatha ithini othi uyosala kumeshente so ibhadi izosala nomeshente lizoya kulo icoshe kuqala hayi ngeke phela kodwa phela ngithi phela ibhadi lisemalini phela ibhadi phela kuthini ibhadi ngithina sicoshe imali lenebhadi ucoshe ibhadi imali coshe imali lenebhadi soma ngicoshe imali lenebhadi nyongqonqo ngihamba naye ngithi yabo nali ibhadi la ngithi yabo lo ndilili la selukwengamile phela imali la spiritual iyodwa hayi ngeke kodwa phela ngiyashiya nje kumeshente ngale yasala phela ngoba ihamba nemali phela yona yabona manje ngingayilapho ngeke professor yabo no mfethu siyabonga ukuthi ichaze lento yokuthi na isuka phe lento yokuthi kade umphelezelile bese ucela imali i-protection for protection and futhi
mawusho kanje angikuvuni kodwa ngempela eThekwini uma uhamba noSinawane abanye oSinawane bayambotha hey hamba kanjani hey hamba akulula ukuthi bekudumela uhamba naye ya kodwa phela sikunike igunya ongcono mele bazi abantu ukuthi kune contract abayibhalisa phansi ukuthi hey R2 njalo mangade kuphelekezele kodwa kumele bazi phela ukuthi bethi Bram bethi phela bethi Bram bethi buzoluza ifoni yakho uluza iwifi yakho yena benothanda ama frontal njalo ke bosisi niyazazi na ngeke wathatha ifrontal labo dano tete private kuvele nokuthi futhi Bram bethi ekhanda ugundile and futhi ke sisanda ubona amahlazo ebonona so nje mina ngisuke ngibalekile kakhulu empilweni yakho ngaleso sikhathi yes ngaleso sikhathi so nje bafethu ngicela nje guys lokho nje bethi ningangilahla ngapha bafethu ngcono nje ningithekele ngisho futhi uniform yabona bethi Bram bethi straight nje ngithengele isuit emnyama awubele ngiphendula uHitman yabona into bese straight nje bafethu kwazi ukuthi I'm your security sniper yayibona dlane ingane balokho okay bafo ngalelo langa saphazamiseka noma kwavaleka sesise mbuzwe nothi ukufunda uvalelwa kungaba namthelela muni enganeni khona ingane efunda kwamachanga iphuma esikoleni iye ekhaya iphuma esikoleni iye ekhaya kube khona le efunda la evalelwa khona iphuma hey yabona professor sasho leyo nto bethi Bram bethi awona bethi Bram bethi qale kuchazele ngengane efunda ivalelwe because mina bethi ngibile lapho yabo and futhi ngibile like lesimo esikanjalo ngiyabona lonto ifundele ikole lezithola ukuthi umzali akekho eduze kwakhe yabona Bram there's something ebizwa ngokuthi ifreedom thina izingane ezincane bese ithanda ifreedom Bram thina ingane encane siyathanda izinto ngalendlela ukuthi bese asithanda ukubaphatha ukuphoxa abazali bethu but egcine ngosuku izinto ezibhedala siyathanda ukuzenza yabo lonto vele kusiphatha kabele ukuthi bethi Bram bethi umzali wakho ugcine sazi ukuthi uyabhema but suke ngasiyona inhloso leyo ngoba Bram bethi uzofisa ngisho ukuthola umgodi ongacasha kuona ukuthi wenze khona into zakho Bram ukufunda ezikoleni ezi-private ngingathini bethi sometimes abantu bethi Bram bafunda ngo-private schools like bakhula be-educated, very educated, they're very educated, and they're very smart because even their English is very fluent. But the problem is, even spoiled brats. Now, Tini, now go back to Bram, to freedom, indefinitely when you're in the limit. Ingane yenza noma yini la esikoleni mafuna idawutshwala ngoba wena awukho ezumzali that's why sometimes it's very important ingane okungcono uyifake boys town kodwa nakhona boys town iyafana then iphenduke ibe isitabane ngiyabona into bese so nje with Bram bethi it's very important ukuthi ingane ihlale nawe ezumzali ingane yakho uyibone ingane uyazi ukuthi ithandani yini engayithandi nawe uma wakho umazi ukuthi yini ayithandayo yini engayithandi uma wakho kumele ubonde naye yabo abazali bakho kumele ube nabo like for the rest of your life because uzokwazi ukuthi ufundiseke abantwana from boarding school excuse me abantwana from boarding school I don't lie vele abaningi ba right yabo but it respects abanayo because with the boarding school they only teach you about like they teach you about education they respect and whatever that thing they don't hlonipha nje omunye umuntu abanendaba naleyo nto leyo bazokufundisa nje bona bethi but education is key to success that's the only thing ozoyifunda lapho ngisho nezinto yabona ukuthi ukufunde ngempilo lokhu kuthola ekhaya uthola kumzali wakho umzali wakho umdala ukhulile so yena ukufundisayo ukuthi kuhlonipha ihlalo nyoka ukuthi uzakuzanda ezweni lokho ngikuthola boarding school boarding school usufika wena ngoba sebejethi wazi yonke into uzokwazi ukuyimela umuntu omfaka boarding school umuntu osekhulile so boarding school it's like ungcono uma kube ivarsity because very ivarsity very fine boarding school ngoba ingane zisuke ningahlali nazo sihlala ema-rest so ungcono lapho sukhulile usumature usudlule stage ngikuthi ingane isashawe stage yeza bethu siqala bethi impilo ukwazi impilo uyifaka wena le ekoleni yohlala yodwa yeza bethu mnami ingane lapho iqala khona ukufunda utshwala ifuna into ethangacinisa isidakwa lesi esinyanyisayo ngokuthini bethi ingane ifunda utshwala isancane yayibona into bethi Bram bethi ingane izobuya bethi Bram akuvala ikole ingenzi lutho yabona into Bram libala amafoni yabona into Bram kodwa unijoti ingane yakisa right ngokuthini bethi Bram bethu awuyazi ingane yakhe ngikutshela iqiniso keke ayikho ingane engatshela umayo ukuthi mina mase ngiyaphuza amande yakuphela enza lento amande yayidim ngoba oma wabo bababekela ama-20 la emabeleni ngiyabona India nje bethi mayamliza angazi njani India bethi umawalo ulibekela i-20 la umuntu omnyama unika uma wakhe i-20 usakubekela ukuthi akushaya ngenkulu impala ngoba umuntu omnyama
Mfethu ingane mfethu Bram mfethu efunde mfethu Bram elokishini vele sometimes iya-adopta itayela laselokishini eyibhedayo yabona vele kodwa Bram there's something called irrespect ngeke ingayazi ukuthini mfethu Bram mfethu mayengahloniphi ngisho Bram usikhotheni imbala inhlonipho unayo ngobani uyazi Bram ukuthi muthi ahloniphi faka impama yabo boarding school Bram mfethu mongahloniphi bayakuncenga so come on Mr. Khumalo please come on now stop being so naughty yabona leave me ma'am come on please so you're gonna phone your mother you're gonna tell your mother you're trolling us yabona kanti elokishini yabona ngistraight ngabeza ngiqhomisa enkulu impama ngizofonela uma wakho manje othisha nabazali kuyahlangana yabo kuyahlangana ngizabona ngami manje boarding school friends so please must we phone your mother do you want to talk to your mom no, I don't want to talk to my mom. It's okay, please calm down. Okay, let's go buy something to eat. You don't want a KFC? No, I think I didn't have to. I don't want to say, I'm going to learn it. I want to know Zulu. I'm going to no, come on, don't cry. I want to go to school. You should close the house. Don't want to shine. I don't know boarding school Bram mfethu but kumnandi Bram ngoba yazi freedom ayifane ithola phana ayibona kama ingane ehluphayo ke mfethu njengami ke mfethu yabo mina bethi Bram ngiyahlupha ukuqamba manga Bram mfethu noma ngathi ngifuna ikolini engaki yebo engishintsha Bram just ngizama ukuthi ngibe umuntu ongcono yabo kodwa ngithini mfethu Bram mfethu kunento nje ukuthi Bram mfethu kuthiwa idlozi Bram idlozi ningalikhohlwa bafethu idlozi likhona bafethu mina bafethu ayikho into esengayizama ngempilo yami ngizamile ukusindiswa ngazama bafethu ukuthi ngithandazele ngibhabhadiswe yonke lonto leyo but bafethu awukho kulungile ngazama ama rehab but ihlezi hlangana nabantu abangitshela into eyodwa hamba lokho into yakhe yasemsamo lento mangafuni ukuyilungisa bafethu nginenkinga empilweni yami mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi nabanye bengakwazi ukungisiza uma akafuni ukungisiza ngemali yami ukuthi ngilungise into zami ngicela zezulu so bengicela nami bafethu mangakwazi ukungenelela abafethu as ababukeli angisiza guys ngazi ukulungisa into zami nasemsamo ngibelela ngeyilunga ngaphandle kama wakho yeah but bethu wathi yena Khumalo uyikhipha ngiyawazi lokho but wathi yena Khumalo uyikhipha kodwa ngiyazi mhla sengifikile nezinto zokuthi ayenze leyo nto leyo ngiyangayenza uyofika nembuzi nemthombo mfana yebo ngifuna ngikhudula kanje ngithini ma cela ungenzele into zami hambela emphepheni ngikhosi ngeke inhliziyo mayingavumi kumele ivume inhliziyo kodwa bethu uma bese ngiyamazi bethu uma uyangithanda bethu uma bethu izinto bethu nganami bethu ezinye izinto uya-understand ukuthi nje bethu sometimes bethu ngathini ukusindiswa bethu kwenza ukuthi Bram bethu ugcina ungayilaleli ugogo naye usindisiwe into enkinga ke leyo yabo lonto ugogo ngathini usindisiwe umuntu obengasindisiwe bekumkhulu kubo kababa kodwa wafaka ugogo omkhulu wafaka ugogo ekusindisweni yabo manje umkhulu sesindisiwe kumkhulu la asazenzi kodwa nje bethu kusukela Bram bethu ngikhula yeza lento izaphela 2017 or 2019 ukuhlatshwa kubo kababa la kumele ngenzele khona lento le yabona la ngiyoyenza khona ke mina ngisho kuthiwa kusahlatshwa uyofika nemthombo nembuzi ngiyenze ngoba ngeke ngidlale bethu abantu Bram shini mina phela ngiyoba nje impilo yami yonke ngikwazi bethu Bram bethu cela nje bethu babukele ngisize ngani zakwethu yabo sengikhathele futhi nakwenzela izinto lezi ukuzodlala amansansi into enziwa abantu besijwayele kabi abantu bafethu asinazi izinto esingazenza guys yini ngiyafisa nami bafethu ukuthi ngibe like ngiyabo mina ngumuntu like ngathini marketing ngitsepho kakhulu guys ngidayisa izinto approaching people yabo so ngidinga izinto guys enjengezinto zokudayisa guys just ngazi nami ukuthi bafethu ngiphusha impilo because engikhathele guys kuphela lempilo lena ngiyabo ngihamba ngincane nabantu abantu benze bekuthatha kancane leyo ngoba ubuntu ungcolile uyiphara uhlale emgaqweni ugcine bekujwayela kabi awusafuna ukugada abantu manje hayi ngiwaphela ukugada ngibagada ke phela yabona lonto phela nje just nami mfethu ngibagade nami mfethu ngiyazi kukho into yenza into ngibhekile ngithabo ngina something ngithabo lonto mfethu engazi nami ngizongifaka isinkwa mfethu Bram ephaketheni ngoba makufika le nje le nomkhabo omkhulu ezongithatha ama chance ngishaya ngenkulu impava ngitshela wena ubonani mabuka mina yabona nami ngibe muhle nje njengabonke abantu mfethu baza yaso bengicela kwababukeli mani ngakwazi ukuthi ngenele osizini wami noma bethu ama earphone mfethu ama earphone yabo ama speaker lezi mfethu Bram idayiswa mfethu yabona lonto mfethu ama secret socks izinto kanjalo mfethu yabo lezi zinto lezo Bram abantu bayithenga kancane because yabona amakhulu yabona mase ngitshela ngifuna itafula angilifuni nje itafula itafula kuyabaleka la eThekwini njalo Bram qhamuka eMetropolis mfethu lokhudu la no banana mfethu Bram bese ubaleke mfethu ayingeke mfethu Bram itafula ngiright ngalo mfethu angisho ukuthi liyabheda but itafula liyagcilazana yabo ngiyabona izinto engizokwazi ukuthi ngihambe nazo into engizokwazi ukuthi umuntu ngimthengisele nje kuthiwa akayithandi yabona ngoba mina ngiyazazi ke Bram mfethu hello baby
can you please support your parents, so I'm gonna buy some bread. Ngawina ama-earphone, yabona nto mfethu. And abantu abaningi bacela imali mfethu bahlezi bethi, mfethu ngana mo-dice ngani, yabona mfethu nama-chips, ama-earphone, ama-headsets, ala-wireless, yabo la-wireless, bayawathanda la-wireless, ama-headphones, ama-e-speaker, izinto ey'kanjalo mfethu yabona ama-secret socks nje mfethu ngeke ngiwashiye ama-secret socks. Ama-secret socks abantu bayawagqoka mfethu bra mfethu. Okunye mfethu bra sengiyokubona nami mase ngibona ukuthi into yami mfethu yabo iqhubekela phambili angithi yabona but nje for now nje mfethu bra mfethu ngithi siza lokho okuncane mfethu kwama-headsets just ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngivuke ngenze something because mfethu bra mfethu nenguba nginazo mfethu bra mfethu ngumatapudaka ngigqoke icathulo engafani ngabuyela ngifuna unitshela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngiqamba mami yabo yabo qoqozo lengafani mfethu ngisathanda ukuma nje bafethu guys nami ngiyathanda ukuthi ngibe clean ithi ngigade labo laba aba-hot ngiyabona nto beyibonele nje i-gentleman yabo ubone iguy yabona kodwa loo nto isizobaxabanisa namadoda abo ukuthi ngizothatha uhamba nendoda hayi bo phela ogqoke ubhanana kanje iyabona indoda ukuthi hayi usinawana hayi bo kumele besho phela nabo phela ukuthi hayi bo this is not my man ngiyabona this is my bodyguard mina bazi lama-detents kumele register leli bodyguard government ukuthi mina ngifake mfethu bra mfethu emaphepheni ukuthi mina futhi ngigade abantu bedlana mfethu makhona thing protection egoli khona la ezoya khona angiphathe mfethu bona mfethu umgada yabona mfethu angitsizwe imeleke mina mfethu noma mhlawumbe nomuntu osuke egoli ozofuna ukuvakasha la eThekwini kumele ngikulande ntwana uhambe umgade ntwana ya abantu abasuke egoli abangazazi indawo ngizabona bra mina ngibathathayi I'm a tour guide yabona bra mfethu abantu abafuna ukuthi Max oyadini iThekwini lazi lonke ngihlala emgaqweni ngusinawana kunesikhathi sonke angijahe indawo angithathazile mangibhemile nje bafethu eqedini awune nokunye ke sesoke sikubona cela phela uma umuntu uyadla yazi phela nayo nokudla ungathenga nokudla yabona nane ndawo kulala futhi yakhokhela eshelter sikhokha aba 30 rand sokubalekile ukuthi ngibe no 30 rand zonke insuku ngiyabona so letha ngicine sengiphelezela abantu ebusuku uthini mfethu bra ngiphanda nemali ebusuku imali futhi ayikho bra eThekwini and phela ibhizinisi liningi kakhulu ebusuku abantu basaba kakhulu ebusuku so that's why mina ke kufanele ukuthi mina lonto ngenze intatha ngoba phela abantu baphuma ngo12 ku-CI yabona so mina ngilala nini mawucabanga ngama mina yonke ngihlezi ngehla ngenyuka yakho inyawo zami seyivuvukele zingakho ngiyabona into angitholi ukuphumula letha kuthi unyawo linampumulo alo lama linampumulo ngempela bafama hayi ngiyophumula sengifile ngempela ngoba uyophumula ecebo lethu ngiyophumula ecebo lethu hayi ecebo lethu ka Avbomb moving forward thiwa khona ividiyo ucula futhi lapho umuntu wangitshontsha ngefoni wakushutha and ngikuzwile masicula lela la ukuthi hayi umubi awazi uzokucabanga ukucula ukuthatha as a career vele ukucula bese ngathini vele ukucula bro like ngathini ukucula bese bengikuthanda like seriously but like ngagcina ngazange like ukurecorda ngezinto kanjalo because I didn't have a studio so ukuthi ngirecord yabo that time ngakutshela professor ukuthi I was like bengithanda imidi actually yabona because baba bedlala ipiano yabona so imidi is my passion imidi izinto ephakathi kimi yabo if like there would be someone ongangisiza mhlawumbe izinto kanjalo ukuthi ngikwazi bese ukuthi ngiqhubeke nekhono lami just to be a better person mhlawumbe lokho ngakwazi ukuthi ngikwenze but ukucula bram izinto kanjalo kudinga imali bram i-studio bese bram sidinga izinto eziningi sidinga ama-Fruity Loops sidinga ukuthi bram bethu ama-mic sidinga ama-brass sidinga ama-piano so like to make beats not ever phela yazini inkinga khona abafana beke bafika abacula lana ba-mention ngisho amagama abantu abakhulu manje labantu uma bengu-WhatsApp bayasho bathi indoda siyafisa ukusiza labantu kodwa manje inkinga kunzima ukusiza umuntu oseyidakamizweni yes vele it's a waste of time bathi bakuzamile ngaphambilini ukuthi into enzima into enzima bafuma ukuthi lo muntu loyo bethu akayimisele but kubalekile bra ukuthi umuntu like bafuna ukumsiza like mina uqale umseshe umfunde umazi into yazini mfethu abantu ebalimazayo umuntu bajaha ukumsiza ngokuthini yena uthi kubona mina sengimisele wena ubona ukuthini wena yabo as umuntu ofuna ukusiza lo muntu loyo wena uyabona ukuthi uyimisela ngempela umlomo bram ngathenga ibhanoyi umuntu bram usukumthemba in one day ukuthi ubone ukuthi indlela akhuluma ngayo right but umuntu ngakutshela bram ngathenga ibhanoyi ngomlomo umuntu bram give him time nwebele isikhathi umbuka ukuthi umuntu kanjani lapho uzomthola ukuthi umuntu kanjani umuntu bram akakwazi ukuyifihla ubuyena emnqoba kunabantu lapha abafike bekhulume beze bekhale inyembezi kodwa mase kumele kuqalwe iprocess abantu bengabe sizombona ngani thina umuntu osekumele ngempela yeke
Bram mfethu abantu bama-actors Bram mfethu inyembezi engakudidisi yabo inyembezi Bram umuntu Bram mfethu ukhala emngcwabeni omuntu kuye nombulalile yenza yabona Bram mfethu khombisa Bram ukuthi abantu be-Bram mfethu into yabo mase beyifuna bayayenza yabo umuntu Bram mfethu umuntu uyasijava ukuthi ungathemba itshe kunokuthemba umuntu yabona so Bram umuntu mfethu Bram before umsize first you need to know that person umazi isikhathi eside ukuthi umuntu kanjani othandani osebe ey'nkingeni ey'njani kwaba njani yabo ukuze uzokwazi ukuthi umfundi ukuthi umuntu kodwa yabona Bram unovdeni umsize nje be-Bram ukuthi wena umbone ukuthi umfana o-right nkosi yami mhlala emgaqweni uzokuphoxa ngobani wena uzoyitshela ukuthi wena mhlawumpe be-Bram mfethu umfana o-right kanti bethi ayokuyena umfana o-right bafethu umuntu o-right kanti sanamhlanje be-Bram mfethu angazi ngathi uba because nabafundisi abasekho right yabona nto bethu so bagcina singasazi ukuthi ubani aba-right so umuntu be-Bram o-right bethi lo yitshela ukuthi u-right kanti uthi akekho right so asazi nathi uzuba u-right so that's why ngizosho ukuthi u-right ngempela lo muntu loyo Bram emhlabeni kubalulekile ukuthi umuntu bethi before bethi Bram umsize qala umthembe yezwa mfethu umuntu yini ekumele yenziwe abazali ukuvikela iy'ngane zabo kule nto ey'dakamizweni bafethu nkosi yami yazi nengifisayo nkosi yami bafethu boma ngicela niyeke ukunika iy'ngane zenu imali yabo guys something called bafethu being a spoiled brat abafethu kunika ingane imali kujwayeza ingane iphatha imali eningi esikoleni yona Bram ingane igcine ibhema kakhulu ingane Bram ayinikwa imali eningi ingane zanamhlanje Bram sama-2000 ingane zanamhlanje ziyadakwa ziyabhema yazi indaba ngoba ihlezi nemali imali munganayo uzoyithenga ngani lento lebhenywayo uyiphuza ngani lento ephuzwayo ngalutho ngoba imali awunayo ingane sijwayeza ukuphatha imali enkulu zisencane ingane iphatha 10 ingane uphatha 5 rand ingane yazi ngo-5 rand ngoba ingane isancane ingane ithenga ngosweet ingane iphatha ilunch awuyiniki imali ngoba nima uyinika imali iyagcina ibona ukuthi imali ikhona umama unganayo athi mfethu ufake ishumi phela la ngithi yabona nto be-Bram thenga into okuthize ukuthi njani ngithi yabona nto Bram mfethu mase iyakwazi ukuthi ngene into engekho right lezi nto eseyibhenywa manje ziyabiza into emele nyazi leyo kodwa ingane ziyakwazi ukuyi-afford Bram ingane isibhemi na-12 uyibuza iphinde ukuthi ingane ibhemi na-12 ulibane kuthi ayandi hlala emgaqweni wafika emgaqweni ena-7 years old ngiyakwazi lokho okuncanyana kumhloshana yebo mfethu umcabanga lo muntu loyo mfethu Bram mfethu wayazi nini 7 years ena-7 umuntu ufethu uma ena-7 ngazi ukuthi mina usuke esayisidimtima eyihlalele ekhaya yabona engazi lutho yezwa mfethu kodwa wazi ukusuka kube zobhema iglue la emgaqweni from 7 years so Bram lezo nto lezi zona ezenza ukuthi Bram ingane igcine ihlala la emgaqweni abazali abayeke ukubhema ugwayi phambi kwengane engutshela umzali ufuna ingane yakhe ingabhemi ufuna ingane yakhe ingaphuza uphuza phambi kwayo ingane yakho wena uthi umubhiya yezwa wena uthi umthambe ukuthengela ugwayi esitolo lapho uzothini ingane yakubona ufaka ugwayi emlomeni fuqa phambi kwayo ugwayi mfethu mnami awunendaba nayo njalo ukuthi ingane be-Bram mfethu icabangani dawo insango phambi kwayo kodwa ingane yakho uzayifuna ibe onsangweni uyasangana-ke ingane yakho izofana nawe izowes futhi kunawe izokuhlupha more than wena uhlupha abazali bakho ngobani into esenza abazali bethu yenziwa ingane zethu isibhanqene umzali akayeke ukwenza izinto ey'bhedayo phambi kwey'ngane kufanele abazali laba abafika namadoda yabona mfethu emzini yabona nto Bram mfethu yobaba babo phambi kwey'ngane zabo indoda uma unayo mama wazi ukuthi iy'ngane zakho azinababa yabona nto mfethu indoda ungayi-late be-Bram mfethu kwakho phambi kwey'ngane yabona nto nizokwenza into ey'bhedayo phambi kwey'ngane ngiyabona the time nje ingane ikuzwa uvala umnyango ngithi yabona nto be-Bram mfethu nenye indoda ekamereni lakho ukhala ukhiye yes emva lokho sengiyahleka ngithi yabona nto ngwanami ingane lakucabanga ngenye into ingane ey'khulile zinengqondo manje ziyacabanga izinto ey'bhedayo sifundiswa yinina sifundiswa nayindaba esihlala kuyona so ingane guys ukuze nizokwazi ukuthi ingane zenu zibe right ingane yigade uma uthi umzali unothando ingane hlezi ncike bumper to asithole ithuba that's the thing ezokwenza ukuthi ingane yakho ibe right ingane yakho kumele uyazi mfethu ingane yakho nayo kumele ukwazi yazi mina ngathukisa uma ngathi ngenitshela ukuthi uma ngazi ukuthi i-favorite colour yakhe yini hhayi ngoba bengangithandi because uma ngisebenza kakhulu like she's a ngathini uma she's a self-employed person and she's an employed person uma uthisha omkhulu fundise mina nasebusuku abet une-business catering yabo manje asithole isikhathi sokuthi like ahlale nathi as a family ngesontweni yabo ngomgqibelo hlezi ebhizi yafunda izinto ekanjalo yabo lo muntu lana like ngathini angisazi manje liphi ijazi kumele abe nalo ne-masters ne-dog trade angazi mfethu Bram kodwa namanje futhi Bram mfethu usaqhubeka usafunda ngobani mfethu Bram mfethu imali uyayithanda hayi ngifuna ukunqaba ngayithanda kumama imali shame yabona but she's a very educated woman and she work hard for her money kodwa bafethu guys
mina ngazi ukuthi ngahlula yini ngoba ekhaya mina kuphela ngamase ngitshela mina kuphela ngavudene ngabhema izinto engekho right mina ekhaya wonke umuntu right futhi ufuna ukuthini uma wakho unake kakhulu into ezokwenza uphile wena wagcina engasagadile wena yabo lonto so that's the thing kaze buyisilima zithina ezingane thina singabona ukuthi mabethi bayasithanda ukuthi ngithengele iPlayStation angifuni ngithengele amadeki mangawafuni umzali wakho just ukuthi abe nawe abonde nawe akhulume nawe ahlale phansi nawe ezingane lokho kwenza ukuthi ujabule kakhulu kunePlayStation because uma wakho futhi kwenza ukuthi akubona akukhombisa uthando ukuthi uyakuthanda futhi mase kuqala izinto iphume in early stage zithi iphume eceleni abone abone ukuthi ingane yami sekhona inkinga ekhona ngokuthini uhlezi enawe uyakwazi ukuthi umuntu kanjani uyakwazi uma u-right uma u-wrong uma u-bad ngisho pretend uzenza ukuthi u-right kodwa ungekho right uzokwazi ukubona ngokuthini uyingane yakhe and futhi uyakwazi ukuthi umuntu kanjani and uyakwazi ukuthi uba njani mase usunje and futhi uhlezi enawe uyabonda nawe umzali mfethu akahlula ingane yakhe kodwa bro ama-guarantee sure uma engabhondi nawe ngeke ungamhlula umzali wakhe ngafind out after 5 years ukuthi uyabhema indlela bram mfethu abazali esebebheda ngayo umzali wakho kumele akwazi mfethu bram ukuthi manje usudakenzanga manje usentokuthi ngokuthini uyakwazi ukuthi ingane enjani yomntwana uma mina bethi ngitshele njalo maybe emsebenzini ngene ekamereni lakhe ayifundele yawinte kanjalo mfethu bram mfethu isikhathi ezihlale nje naye ngisitholi ngesonto esontweni kubuye esontweni pheka idini siyadla nakhona futhi akadli futhi kakhulu phaka lokho kudla lokho uyohlala ekamereni lakhe une-TV ekamereni lakhe une-toilet ekamereni lakhe unayonke ekamereni lakhe une-TV ekamereni lakhe yabo nto bethu so udingani thini akadingi lutho manje ubukela i-TV ibukela ekamereni lakhe yabo lonto mevela something uthi memeza thini ngenzela iti alright ngenzela iti ngixoxanethele amanzana usawuthi nolamula alright imlethele but isikhathi sokubonda naye ngisitholi ngazi ukuthi mina okay uma uthanda i-aloe vera ngokuthi ngibone efrijini aloe vera ngibone ukuthi uyithengile ngibone i-yogurt yabo nto bethu ngibone efrijini ngazi uma uyayithanda i-yogurt lokho-ke vethu akusiza ukuthi uma wakwazi ngokuthi ubone izinto ey'sefrijini ukuthi uthandani yabona what if lezi zinto akasayithanda usethanda ezinye izinto ey'ngcono nalezi zinto lezi ozazi wena ukuthi uyayithanda ukuthi uyamthengela wena athi ngoba siyangiphuma mina le nto le yabona super terrible lapho ukuthi isho uma ngimthengela something ngenhliziyo emhlophe kodwa yena indlela ayi-receive ngayo ayi-receive kahle ngokuthina abazali bethu asibazi so kubalulekile ukuthi umzali wakho bethu akwazi ezingane mfethu yabona kubalulekile bram because azini mfethu abazali bram bagcine beluza iy'ngane zabo bagcina iy'ngane zabo zibazonda bey'tshela ukuthi iy'ngane zabo futhi azibathandi bey'tshela nabo futhi ukuthi iy'ngane zabo futhi bram abayithandi ngobani ababhondi nazo iy'ngane zabo it's very important bram to bonde nomzali wakho it's either uyintombazane noma umfana ubaba noma umama ingane yakho kumele uyazi mfethu if kodwa uyithanda kodwa uma ungayithandi-ke bram lokho mfethu ungangakwenza but ngeke uma uyithanda if usethi umuntu ongcono you have to know yourself ukuthi mfethu bakholelwa kakhulu ekuthenini uma kunokudla nje la ekhaya yona into abavele bebhede ngayo-ke lapho-ke bram benendaba nokudla nginandaba nokudla mina vele nginendaba nokudla uma ngifike ngifuqwa islice ngibona mshayiso yithi mfethu ngithi ngigcobe i-peanut butter la ngibe ngithosa laphayana mfethu amaqanda mfethu yabo lonto kodwa bram lokho akusizi bram but yonke leyo nto iphuma ekuthenini kumele engabi nesikhathi nawe kumele ajuluke ukuze ukwazi ukuba naleyo freedom wena yokudla no but mfethu bram there's something called love mfethu yeba hey awuthi kutshele mina yabona indlala mfowethu yabona mina ngiyabonga ukuthi ngikhuliswe indlala mina yabona umuntu okhuliswe indlala nokhule kamnandi uyabona mina nawe phakathi kwami nawe ukuthi kunomehluko ongakanani ya qinisile mfethu abantu abakhule kamnandi bram mfethu bakhule bengamnandi ngqondo ngoba bakhule vele benayo yonke into yabo so awasibona isidingo sokusebenza kanzima awasibona isidingo sokuthi bram mfethu appreciate vele uyazi vele ukuthi hayi nginoma vele uma umnandi vele yabona nto mangithi mangicela iPlayStation hayi anginayo imali ayingeke manje umlumngane wami usenayo mina ngangiyifuna phela alright ukuthengela-ke uma uphasile okay ma futhi uyaza kwamakhelwane mana sodlani namhlanje hey bheka uphuthu laphana lapho uthathe laphana namanzi laphana ufake ushukela lapho ubone ukuthi wenze njani yabo lonto ukuthi uyayibona namakhelwane bethi phuma esikoleni nebhloko edabukile bethi bram mfethu yaza mfethu kodwa uthi bethi bram awubona in 4 years bethi bram ingane yami ihamba ngePorsche yaza bram uthi uma uyibuka wena bram mfethu uyiphakathi uhlala eThekwini yaza ugadana nama girls waserest kuyachaphaza ngafuna ukukhokha athi yakuphothurandi yabo bezathi ukhula kamnandi negrand yini mfethu izingane zizincoma ngoba uhlakaniphile nje uhlala emgaqweni yabona nto mfethu ngoba uphuma right nje bethu hayi uhlala indawo phela impilo ephilayo mfethu azi ukuthi yazi ngoba umfana right kanjani ethi uyasho inhliziyo ethi mfethu izingane ziyazi bese kunzima kanjani bethu uphila impilo right mfethu ngaphandle-ke zona-ke mazingakhipha-ke la emgaqweni ngeke mfethu bram because yazi mfethu lento bram into umuntu ezokuthanda
ozokunakekela ozohlezi nawe ozohlezi ku-advisor akunike i-effort yokuthi usangaba umuntu ongcono ikhombisa ukuthi iyakuthanda ikunakekele ngawukuthini ingasuke eduze kwakho vele kumele emsebenzini ya vele ngi-understand lokho but umuntu bethi azokubona masucabanga lento bethi brami inkinga ukuthi masusuyicabanga umuntu uma ucabanga ngabe khona umuntu okuphapamisayo because lapho usucabanga khona into eyibhedayo yabona ukuthi kumele ngiyohlema ngiyungaka yabona into bethi ngokuthi nizoyitshontsha la endlini yabona that time usucabanga kumele kubone umuntu ukuthi usiyacabanga noma siyakuvusa yabona into bethi khulume nawe mama baby ngisakuthanda njalo yabona akudlalisa yabona dinga abantu abakanjalo ngayidoda uma uzoba iphara ke nje bethi brami kodwa ufuneke ngingoda manje awuna ntombi awuna fakho uhlezi iphara brami njalo awukho umuntu okusizayo oy ma tshela uqula ama-fridge kini bazibekhathale mina ngobraham uStevan makhelwane wami yazi washona like waqala shona uma wakhe washona umamkhulu wakhe wasala nobhuti wakhe umfanazi washada umfanazi mayishada ngokuthini vele imali akekho kahle wazohlala kubo kama wakhe yabona uStevan usebhemi unganjalo umfanazi abe nengane nomfazi wakhe okay bemxosha ngoba vele wayebatshontshela umfanazi zenze njani then ashaya isimo like bebengozini yemoto ushone ingane umfazi nomfanazi yaza Bram sala umuzodwa sala noba Steven iphara yaza Bram mfethu upra wami njalo mfethu yena ungifundisa ukubhema lento ekuthiwa ungangayazi ngayo hey bra wami njalo mfethu uSteven kubo wadayisa umuzi ngo-10,000 4 room bra wami namhlanje manje uyambona ephonto lo mfethu useyisibotho esinjani Bram mfethu wathi uyabuya mfethu Bram mfethu angazi umuntu wakhe noma ubani mfethu ebuya mfethu emakhaya mfethu Bram mfethu ngizabona ukuthi seza ukuthi mfethu umuzi udayisiwe mfethu Steven mfethu akasekho akazona ukuthi ungekho umuzi udayisiwe labantu abathenga umuzi kwayiwa ngisho inkantolo wasayina amafomu kwavumelana ukuthi lo muzi uyadayiswa manje ngemali engaka yezwa mfethu Bram mfethu waqala labantu abarentisela yes yeah abarentisela mhlawumbe for 1 year yabo berent shithi manje maberenta futhi imali rent yabo yeah aphinde futhi uzofuna afuna imali rent yenyanga yesibili kodwa ingakapheli inyanga yesibili ngithi yabo singafiki ngisho kufika kuyo inyanga yesibili athi hayi le nyanga yesibili nizokhokha noma mfethu 500 so mhlawumbe rent mhlawumbe 2500 athi ngokhona 500 yabo ngisathi ngiyewona manje lo 500 loyo ngiyenzakhokha le nyanga elandelayo yabo libokwenza lama discount yabona uma sekuphela inyanga aphinde futhi ayikubona futhi athi ashilo le nyanga elandelayo ngenzela 1000 ngiyabona ngenza kokho u2.5 yabo bagcina umuzi lo sebenza ufuna usidayisela lona nomuzi lo yabona into athi hayi ngandayisela wona bathi ngamalini yabo lo nto ayithi bagcina bekhuluma ngefikisana ko10 ngoba lo muzi lana bathi bawuthenga ba-renovator kwafaka ama-bed lakhati kwafaka ama-aluminium kwabiyelwa ngodonga okhombisa ukuthi imali la abantu laba banayo bawucosha phansi bawucosha phansi Bram and futhi babe-expecte ukuthi bazothola ngemali enkulu yabo kodwa Bram bethi indlela bawu-renovate ngayo bawu-renovate ngendlela yokuthi Bram baze bathenge ishe i10 uyalazisa i10 ishasha yena Bram wathi ngeHonda i10 elishasha futhi ngamaki lapho lento enzeka ngumakhelwane kanje uyabuka kasho inhliziyo ukuthi uSteven isidingo uyena lonke MX yami intshatsha ayifika nje ukuthi Bram mfethu yenza abantu abaningi benganaki inayo mina mfethu mina mebonza usile uyambona sedayisa umuzi uthini sene-10,000 eyibone ibhoza ngoku-10 rand no 10,000 phela ngenza kwakuyimfumba like ngathini indlela isiphukuphuku ngayo anganoma wahlakanipha noma isiphukuphukini wayelibo uyithatha ngama-1000 yabona fika 30,000 ahambe eThekwini yabona beBram angahonqa hambe mhlawumbe 2 days yabona 10,000 mina boy hayi lo nto wayenza for 10 days 15 days hayi bakade kopi useyafika secela imali sebele kumupha labo 200 umupha 200 njengoba lokho bamtshela ngephe la ndoda ayihlezi kuphi imali sana phela thina manje imali sikho kini futhi la bhayiza wakho akusikona kini phela manje la ukuthi yabo thengekwayo sekwethi futhi ndoda maphinde ubuyela ekhaya ubothokeni futhi azothi yafika ngisuku ukuthi ngona mathi yafika sekufama ubhedla gathi hayibo mathi yafika beBram shoot kunenyimbobo ayengena ngayo usabona beBram safika lapho kule yambobo sekubiyeliwe sishaya ngodonga udongo lifiyele phezulu ngiyasho ukuthi we mafethu abathi bayithimthini wembango bafethu wathi umuzi ngo-10,000 alo bethi Bram esenza mnandi kanjani waqala asebenzisa Suncoast wasebenza Sibaya wasebenza yabo nje bethi master la ku-Grand uhlaniphile bethi Steven igama lakhe bethi ngumakhelwane wami kodwa namhlanje bethi Bram uyena wangiqalisiwe ngeBram ngiyamzonda
angimzonda bram yilo muntu engena namhlanje ngenxa yakhe yamfuthi mangimbona futhi bram ngenza show ngoba ube nesimiso ngicela ngisho 10 rand ngicela ngikuthenda wena ungijoyela ngabona ifusekho wena ungijoyela ngabona yabo mina ngiyini mina ngibonga yini mina wena wenza yonke lento le lo muntu ombonayo wena Ndabona umona ngiyishama bese ngishaya wesinqa bese ngibambele ingane ngishaya u14 i-rights yabona kubona umona waleyo nto leyo bra ngokufaka lezi zinto lezi kwethu awuyinje bra ukuthi ngothi ngimthele ngamanzi ngiyamcabangela ukuthi ngiyagula ukuthi obele kushaya i-TB ngithini rani vuza namafinyini nani bese ngicela yasho bese ngihlangana nawe ongihlukanisa nomama wena yebo bese ongihlukanisa nekhaya umsungulu ngicela ngabe awungimasela lo afana lana bese yazi bethi njalo ngicabanga ngiyasho inhliziyo yami ukuthi yazi bethi uma ngimlalelanga bese ngabe bethi ngikude kabi nempilo bethi professor bese. Okay Mnqulu uke wathi uma wakho ngesikhathi eGhana noma enda ubaba lona amGhana akafunanga ukuthi inqola ihambe noSeyin yeah wathi wasala ekhaya ungathini ngabantu besifazane abakhetha umshado kunezingane zabo Ningasho ngomsifazane abakhetha umshado kunengane zabo bafethu ukuthi bayidomu yabona into bethu abacabangi yabo ingane yakho mfethu wena wayithola 9 months wena lesemhlabeni lo muntu lo nomshadayo umfice emhlabeni umfice ezenzela izinto useyakwazi usekhulile useyintsizwa usebile nothando usebile nokwazi ukuthi umzali mfethu mayemthanda useyalathanda lo mzali ulitholile ithuba lakhe nomzali wakhe utholile ithuba lakhe lonke yazi ukuthi alideservayo. So why when you have to punish ingane yakho ngenxa yakhe umuntu mayekuthanda mina ngazi ukuthi umuntu mayekuthanda uthanda yonke into mfethu ngawe because uthanda wena umuntu mayekuthanda uthanda ingane yakho uthanda wena uthanda nomndeni wakho umuntu mayekuthanda akumele ukuthi akutshele ukuthi wena kumele uhlukane noSibani bani kuze mina nawe soqhubeka nokuthanda lo muntu akakuthandi kumele accept isimo sokuthi ngiyakuthanda mina so even if kwenzakalani even if uzwana nobani but still I love you ungazonda ingane yomuntu omthandayo lapho isidimdim lapho futhi uyicabangela wena mase nawe umama futhi uqhubeka umthande lo muntu loyo lo muntu akakuthanda umama ngiyamthanda ukuthi waqale waduka yabo lo ukuthini bethi bram umuntu vele uthanda sometimes lambribe but ngokuthini bethi naye bethi umzali lento wayibona yabona bethi agcina ingqondo ibuyile wakwazi divorce naye lo muntu lo ayengayifuni ingane yakhe yomfana yabona bram bethi namhlanje si right shit ngalutho si grand yabona bethi bram but kodwa impilo yakhe isehlathini wena manje hey bethu balento inkinga bethu lokho bethu kuyenzeka bethu bram bethu uma esezenzele zonke lezi zinto zokuhlukana naye so mina that's why sengibuye ngiyiblame sometimes ngezinto ezenzeka kumina ngiyabona because bethu uma wakuzama bethi ayizama ukuthi usho ukuthi ngithanda kangakanani vele bona umhlalisa nogogo yonke lonto leyo nakhona futhi akaflopanga ngoba ugogo ngingabona ukuthi ugogo umuyena umuntu onothando okudlula ngisho umama okuzalayo esiswini yabona guys yabona la ngitemele nyazi bafethu ogogo bafethu ngicela ningabakhohlwa guys ayikho umuntu onothando okudlula ugogo hey nakukhuliswa ugogo umfana kagogo ngiyabonga straight laba bathakathayo bebraming laba bathi abathakathayo abahamba ngeimfene yabona into abawu-Harry Potter yabona into abagijima ngishalele ebusuku ngisho ngogogo ovuka ekuseni apheka iparish yezo iparish bram uthi uma ulifaka ushukela ulifake bese bram bethi rama ubone ukuthi hayi ngidla iparish lasekhaya ogogo mfethu bram bethi ngiyakutshela mfethu hey yabo bethi bram bethi ukuthi mawulidla iparish leli bethi bram linerama uzingisa yabona manje bethi bram ngidla iparish la ngempela iparish bram uthi mawuqale bethi bram bethi una 2 years yazi bram uthi 5 years usucaca ukuthi hayi insizwa yabona into bram leli parish la gogo so wayengakulahlile uma wakho mayikushiye nogogo wakho wayekushiye ezandleni eziright wayengilahlile but naye phela mfethu ezumzali wami phela mfethu bram mfethu ezumzali ongithandayo mfethu omela akhombise naye ukuthi uyangithanda ukuthi kodwa wakukhombisa oba wakwazi ukuthi alaxaza umshado ngenxa yakho phela ngikhombisa after yabona ngisho ingqondo yambuyela after yabona into bethi mina nami serialize ukuthi lo muntu lona bethi ngeke angangithandi mawazi ukuthi ngenzele into enje yabona into bethi so mfethu shuthi yena lokho bethu like ngathini uThomas yabona khona ngibona yabo but lokho kwangijabulisa ngokuthini bethu wakwazi ukuthi enze into kanjalo ngokuthini wagcina sehlukumezeka yabo wabona ukuthi lo muntu akekho right
yabo angiqondile mhlawumbe ukuxoxa indaba zama yabo lonto and angifuni like umama izolo mhlawumbe imphathe kabi yabo but nje bethi izinto eziningi bezenzayo empilweni yamafethu yabo lonto izingiphathe kabi kakhulu nami ngaphinde ngazo-eda futhi ukuthi ngibe yiphara uma sacrifice kakhulu ngempilo yami afunqoma kuma into angenzelanga yona uma uzamile ungise ngo-rehab ezama ukuthi angisize but mina ngiphinde ngibuyele ngiqalele phansi ngokuthini bethi ngihlezi ngibuza ngiphendula ukuthi why mina uma ngimhlupha kangaka because abantu abaningi bathi izinto esizenza kwabazali bethu njengenziwa ingane zethu times 10 mina lento engiyenzayo sengiyenza kuma times 10 ubaba akasekho washona ngina 8 months usho ukuthi kube ubaba owayehlupha mhlambe ngabe mhlambe mina ngihluphiswa ukuthi kumele ngihluphe ubaba kodwa sengihlupha uma ubaba wakho washona kanjani wathi washo isifo senhliziyo mangizwa angaza lena othi unayo nawe lena duthi nawe iyakuphatha inhliziyo lena ade ngithi iyangiphatha nami inhliziyo yabo ngempela i-genetic ngempela ngiyathi angazi ngiyabona face blood lokho kuze kuthiwa bethi une-cancer yesibeletho yabo naso nayo i-cancer iyaba ufuzo and futhi brami bethi uyagula ugogo bekumele ngiyabona abantu basekhaya namhlanje no ngizokugibeza uhambe uyobabona ngiyabonga professor ngiyabonga professor uphase nomphako mfethu eplaza ngabagcina basekhaya bazalwane bengifisa ukuthi nikubone-ke bafethu ekhaya kodwa-ke sesokufike siye ngelinye ilanga mase sikwenye episode lekuthiwa isemphantweni usuphanta wasengisemphantweni bafethu ngifuna unikhombisa-ke bafethu sengiphethe ama-earphone ngibona sengilo professor yabona nto bafethu izinto bafethu ngizobe ngisizwe yinina ngazo emphantweni-ke bafethu ngizobe ngikhona-ke nami ngoba bafethu ngisemphantweni phela nami ngiphila la esitradini ngizobona-ke ngiphelezela labo sisika abahle-ke bafethu ngibagadayo ngoba ngiphothu-run ngizazobona bafethu ngentshela sazohamba nje uprofessor bafethu masithola isikhathi siyedlandleni nike nibone i-oledi nibone umani nibone impilo engiyiphilayo nibone umndeni engiphuma kuwona nibone ikhaya engiphuma kulona linjani kuze ngizobona bafethu ukuthi thina sabantu hlala emgaqweni siyayilahlenkisela ngokuningi brami kuze kunyanya umakhelwane athi yabona umama bafethu uma wakho kube wena bafethu brami mina ngizala uma wakho ngabe ngiphethe kahle ngisho inhliziyo ukuthi brami akusho ukuthi umndeni ma-right chaza Bram wethu azikho inkinga Bram umndeni wethu Bram wethu wonke umndeni unenkinga ngabona umndeni usithabathaba omngaka kodwa uthi unenkinga okudlula sona sithabathaba leso sibonayo ngoba Bram wethu umndeni Bram wethu wonke wethu Bram wethu monenkinga unenkinga umndeni akuzona izindlu abantu phakathi yabona nto so usho ukuthi wethu mama ehamba imoto ibiza ngizabo chaza ukuthi wethu yena wethu akana inkinga akaswelile umuntu lona makuphela inyanga mayehola njalo mhla 15 qungqungu quality imoto quality imizi quality yonke into uma khala indoda kwi-Mercedes ngiyakutshela ndoda mfethu inenkinga edlula umuntu ohamba ngenyawo ngiyakutshela naso futhi samshiyana ey'kweleti ey'ngako yezwa kunokuthi imshiye singagxila lapho yabona kodwa manje futhi the same time futhi wethu Bram wethu hey unzima Mnqobi yebo baba wena ungathandana yini nomuntu wesifazane ungaganwa yini umuntu wesifazane onengane hey wethu yeah but lokho ngakwenza mawuthi uzongithanda yebo ekuthanda ngeqiniso akunakekele ngeqiniso abethi ngamthanda Bram wethu ingane ungathi ayenze kanjani ingane ngahlala nayo ingane ngiyithande kakhulu ukudlula ngisho ubaba wayo lo owayiphika noma lo mhlawumbe ongayifuni ngiyithanda izikhohle na ukuthi ubaba wayo ulo ngokuthini wethu Bram wethu ngithanda yena loyo muntu loyo uma ke sekwenzeka ingane yakho le oyizala mhlawumbe ngaphandle imithisana nalengane bese kuthiwa isiphi isinqumo ongasithatha wethu Bram wethu vele phela ngosuku phela wethu lengane bethi ayizalanga yimina so manje phela wethu Bram wethu kumele be-understand lamadlozi wethu ukumenzana nomama wethu yabo ingane bese ngikhulisa ubaba wethu othanda umama yabo so bese kumele ku-understandiswane wethu wethu Bram vele khona mhlawumbe kube ihlazo kancane phambi kwabantu ababukayo yabo eceleni kodwa mina umuntu owubaba olazi iqiniso mina ngiyo-understanda nomfazi wami ngokuthini thina saziqiniso abantu esinendaba-ke thina nabo-ke ngoba thina sithandana sodwa sashelana sodwa ngithi so kumele sithandane sodwa indaba zethu sizazi sodwa so lokho fethu akuhlangani nabantu and lokho futhi kungenzeka ngobani cha kwenzeka ngakithi kwenye insizwe engiyihloniphayo nansi into yazi kudala kwakwenziwa kanjani yazi kudala wayethathwa umuntu onengane nenye indoda kodwa uthothi la ekhaya ingane zazi ukuthi ayingane yababo la ekhaya yiso ukuthi kugwenywa zona izinto ezinjengalezi
ukuthi once la ekhaya nakhula nazo ukuthi lona akusiyo wakithi lona wakithi into esiyiqala manje leyo dala yazi bekuhlala umuntu azabe indoda abe mdala ungazi ukuthi akuyena la ekhaya uthi kwazi abantu abadala kuphela nina njengeyingane nazi ukuthi ubhuti wenu noma nazi ukuthi umalume wenu uyayibona le nto le abantu bakudala babengafundile babehlakaniphe ukudlula thina manje sithi sifundile manje ngoba babekwazi into ukuthi behlale phezu kwayo zingazi ngoba ingane maze ezazana ukuthi ayibo kuzize ndawonye uzoqala umkhuba kodwa maze azuthi udadewethu lo umfowethu lo nize nitshelo sanebadala ukuthi hey lo kanje senzwana lapho ke bese umuntu ukhule naye bese nje ukuthi uyeza ukuthi akuyena wakini kodwa inhliziyo ngeke ivuka khona ngobani uyazi vele ukuthi lo muntu ukhule naye yabo lo nto ngizile professor nami ngiyibone kwenye intombazane ebikhule ekhaya kuthiwa uzodwa yabo lo nto ebikhule like sakhula ndawonye yabo lo so like ngafanda ukuthi namuthi yawo akusena yasekhaya yabo lo nto so mfethu like usisi wami and ngiyamthanda kakhulu ukhulisa uma wami yena wabukhokhela esikoleni waze waphuma esikoleni yabo le nto agcina sebuyela kubo ke emandeni uma wena umfundisa yena wakhipha imali ukuthi afunde le nto leyo yabo but akuthena wasekhaya yabo uma uyamthanda kuyimanje bese sebenza uzodwa uyafika ekhaya uzobona uma bebe right yabo lo nto mfethu yabo ikhombisa nje ukuthi nje mfethu umuntu bese uma ukhulu wazi ukuthi okwakini nje sewafethu yabo manje sesiqubuke manje ke useyasebenza abantu useyababa ke manje kodwa nje mfethu udadewethu sisi wami yabo ngokuthini bese vele umuntu engakhula naye kusela ngisamncane umana ke benomkhuba ukuthi athathe ingane lezi ayifundisayo yabo like ayibona lezi like mhlawumbe azikho right emakubo yabo into bethi ayithathe ihlale ekhaya azondle yabo ngithi mhlawumbe izigcwele mhlawumbe isikole yabo into bethi lo nto bingangicasula khona nami ngingenza nami like bingakha nami as umuntu khona mina bethi ngiyiphara impela ngiyavuma ngiprofessor kodwa bethi izinto eziningi bram bethi ngiyakwazi ngicabangela umuntu ngiyakwazi ukusiza umuntu mina bram bethi kunomuntu bethi bram wazi ukungicela u5 rand ukuthi ngiyiphara yena kodwa alona iphara kodwa ngikwazi ukuthi ngikhiphe ngokuthini bram indlela engikhuliswe ngayo bram angikhulisanga umuntu obokhombela kwesakhe angikhulisanga umuntu onomona ukusiza umuntu bram ngiyakwazi mina bram iphara ngiyifice liqalekile yazi lingabhemile angisho mhlawumbe ukuthi into right ngisuke ngiyenza ukuthi ngilibhemise futhi lento engibhemayo but umuntu mayiqalekile bram futhi wena uyalazi uyalazi usizo uqaleka bram kunzima nje uqaleka ngiyakwazi ukukhipha into yami lento engekenzwe linye iphara umuntu engakazi ambhemisi mina ngazi umuntu engakazi ngimbhemisi ngibona uyafa uyaphalaza la uyayibuyisela la uyayichamela la ukuthi ngishawo out ngikwazi ukuthi ngimthathe ngihambe naye ngimbhemisa just ukuvala lesifo lesimshaya ngoba ngiyazi ukuthi into engamsiza yodwa kuphela ukuthi nje sibheme naye abe right so bram ukukhulisa futhi bram ngaleyo ndlela bram futhi ukuthi ungazi ukuthi ubani yabona ukukhulisa futhi ukuthi abazali bakho bekhulise umuntu angaphandle clean lokho bram ungenze ukuthi ngibe indoda bram futhi ngazi nami ukuthi umunye umuntu uyasizwa bram kunomuntu bram ofisa uhlala kini yabo mina futhi indlela abantu ebengakwazi ngakuyibamba bese bengijesa ngoba indlela engifisa ukuthi uma wami ngoba futhi uma isekhaya mfethu bekwazi ukuthi alethe abantu ethi abantu abaphekele yabo ingane ezindaweni yabo ukuthi mhlawumbe ngivashela yabo lonto futhi ayiphekele mfethu sesingangizwani nazo yabo but ayibize nje bethi mina umndeni ohloniphekile lento nesithunzi ekhaya kubiyeliwe wabo then ngiqhamuke nje uzobhayisa kodwa thina siyaphuma yabo sibize bonke ingane zasendaweni yabo sipheke yabo umapheke yabo so umndeni onganawo umona so lokhu kungisize kakhulu like ukusiza abanye abantu bethi abahluphekile nalokho ngisakwenza kuyimanje lokho ngisafisa nokwenza ukuthi uNkulunkulu udana ngakupha amandla bethi uma umuntu ofisayo ukuthi abanye abantu bethi basiza mfethu but into enganjalo bethi ngiyifisa nanokuthini ke bram sisakhuluma indaba bethi acting nandaba yokucula mfethu ucula ngiyakwazi bafethu and I'm so good at it but like umuntu onamahloni sorry but like I think some other time ngiculele ngithola isikhathi yabo but ngicula manginganakekile uma ngitshela ukuthi awufuthi awucule nje njengamanje ngicule ngeke ngicule bafethu yani ngibamba mhlawumbe nginganakile nami ngishawule into yami la yabona lonto wenze yonke into legaza lapho nje ngizaka umzwilile yayibona ngoba ukhuluma ngendaba ukuthi uma wakho ukukhulisa ngokukholwa ekhaya ukhuliswa ngokukholwa ubuna abangani abayizinceku kodwa udlubulundela uthanda laba bayimdlwembe lokho ukuholela ekuthenini impilo yakho igcinele emgaqweni kunengane njengamanje uma wayoyikhulisa ngendlela yokukholwa uyikhulisa ngendlela eqondile yona ayibafuni labangani basesontweni ifuna labangani basezweni kungathini ukuphawula kwakho ngaleyo nto since nawe ubumuntu ongazwani nabantu abakholwayo ukhulu umncane phaka Sunday school ufuna laba basezweni
Hayi into engayisho mina professor wethu ukuthi Bram wethu umzali wakhe akusoze wethu Bram akufisela intembi ngawo ezingane yakhe. Umzali wakhe uyafisa ukubona umuntu ongcono, uyafisa ukubona like i-future yakho like iqhakazile, uyafisa ukubona kusasa mfethu uzazi ukuthi ubani. Yabona uzazi ukuthi wenzeni empilweni, yabona. So mfethu umzali wakhe akusoze kulahlekisa. Mfethu kubalulekile Bram ukuzazi mawumuntu. Even if kuthiwa mhlawumbe awuyithandi leyo nto, but because uhlonipha umzali wakho kumele ukwenze. Bram ukusindiswa akusiyona intembi, and akusiyona into eyinkinga. And uma ukhulu uzazi ukuthi uncebe, kumele uzazi ukuthi uncebe. Bram abangani abakholwayo yibona abangani aba-right, yibona abangani abokujethi mngani wami samsodlala ibhola, mngani wami samsilibrary, yibangani mngani wami asamsenza izinto ezokuthi lezi ezibalulekile ezokusiza nokuthi umuntu ongcono kusasa. Kodwa laba Bram bethu abangakholwa mfethu samsophuza samshaya nechillers, yabona into ethi namhlanje isonto samzodawa utshwala. Bram utshwala ke Bram oqala nje Bram waqala sabungani uyaflopa into engekho right, umlingi ushawa uba nengozi, udani ube nje namapopo nje umncane uthi uyashela intombazane vele ikubona ukuthi uyasmile izinya likho la ibona hey my umadawane. Bram incebo sesikhoma amaqiniso bafethu incebo bafethu zinhle. Aniyibuke nje nani nje bafethu nibukele nina ke bafethu kuyimanje anini nimbuka umuntu okholwayo maye esontweni yazo bafethu, nibuke insizwa ekhonza kaShembe yazo, nibuke nje bafethu abantu nje bentu abazaziyo ukuthi bawobani ukuthi banjani baqhakazile Bram bahle mfethu abana inkinga ngisho ezincane, kodwa phela ngokubona kwethu vele inkinga abanazo siyakwazi lokho yabo kuphathi nje Bram mfethu bahle limited inkinga zabo inkinga abazazi ayikho inkinga ovuka unayo ekseni olala ungayazi nqondo udake Bram inkinga abazazi Bram mfethu futhi inkinga ezenza mhlawumbe ezinye ezenzanga ngamasibomu yabo inkinga evela ngokusini vele phela nabo bayabantu yabo lonto, kodwa nje bethi bahle bayacobezela bayakhanya bayakhazimula bathi thiwa bahlanzekile ngizabona Bram mfethu ngokweqiniso. Kulezi insizwa okukhula nazo kusonto sikhole zikhona nokudibana nazo manje. Hey mfethu kunokuthi uthembelane. Hayi Bram usifanga ngisho amazinyo kanye ngitshese ichama manje awuze noye kundaba okusindiswa ke manje Bram udana bayichama. Hayi yena vele mfethu grand mnandi kodwa manje siyaphuza yabo, kodwa into engibukayo ukuthi mina bengalandela yena ngabe ngilona iphara, ngabe nami ngigqoka njengaye, ngabe nami ngifaka amasiliva, ngabe nami ngiyaphuza. Ungcono uphuza utshwala Bram nobhemi wonke nqamba angisho utshwala ubu right, utshwala bhede mawu ungcono obulala ekhaya. Yebo mfethu ulala ekhaya mfethu Bram ndiphuza mawuthanda awuzwa ngayo iunga Bram yakutshela ngovoice senze hey qalekile manje awusukumi amaphansi yakucontrol. Hayi bana ngiyakutshela ngisho uthanda ungathanda ikubambe ngebhlue ixavu nanje ngithi sukuma wena hamba njenga la nanga umuntu la ephethe ifoni tshontsha thatha lonto yebo umuntu ubhayiza tshontsha ifoni wena manje. Kodwa mfethu utshwala mfethu Bram mfethu hey uthi uhleli kunesihlanu mfethu uzongathi khala idome ekhanda ayibona uzana umuntu ayingeke today impray yabona noma siyasukuma kuyaqoqa bese yahamba. Kodwa bethi unga Bram mfethu hayi ngitshela Bram iunga Bram ayishayi ngeyitori. Nqobo wakhala ngendaba yama 2000 ukuthi sisezweni esibi sama 2000 angalalela abazali angalalela abantu angahlonipha abantu emgaqweni adakwayo abhemayo aphuza oncika adlozeni abazali into engafika emehlweni abo. Kuthini uPaul wakho ngalesi sizwe lesi sizwe sini lesi? Hayi lesizwe lesi sifika ngisazi bafethu khona omunye nje bafethu engimbone mfethu Bram ekuyiloku icamera yazo mfethu Bram mfethu wabulela eNigeria yazo mfethu elungisa ama laptop yazo uyavela kwicamera mfethu Bram mfana somncane hamba ngejet phuma kwicamera egqoka ikhavela kamnandi ngizephuma kwijet lakhe yehla uyangena kule salon le yabona into ngiveze phansi esalon ufika khuluma naNigeria khuluma naNigeria ngazi Nigeria ugcine bexabana ngani ngokuthi ngisho Nigeria ngakhuluma ngabe Latin wakhipha isibhawu umfana washekhala wathi futhi kwafika futhi kwaqhamuka security lento yenzeka la e320 ngoba abanye abantu bayazi lonto leyo yabona le mhlawumbe West Bram abaningi bayaziyo yabona for sure like nabantu ababukayo ama viewers like abukayo yabona bayayazi lento engikhuluma ngayo. Waphinde futhi kwathi qhamuka security elinganacala ngosiyami liyabuza what's going on neDokipiri ensabona wabe lishaya nalo yazi ukuthi wahamba kancane futhi engene emotweni wabehamba umfana omncane. So futhi ama 2000 bafethu guys awayeke mfethu Bram ukuthi ungabi nangqondo 2000 awunangqondo bafethu
yabo ayazi vele asifani vele sabantu yabo phathi kwa guys yabo lesamanje bafethu angazi ukuthi kwenzakalani there's a demonic nje bethi eyinkinga kwazi ukuthi nje bethi ngo 2000 mele ubulale mele ubambe inkunzi mele ukhombise ukuthi wena no 70 sazothina bethi Bram sisakhula besibamba ingane idlala amabhola sishaya ama forms dance indaba zokudansa manje abasayingini manje indaba zokudansa abafana indaba zokushaya ama beats manje zokulonza ukudlala amapiano lonto esiyenza abantu abakhulu obuke nje ku TV bethi Bram usuyayifica ingane ezincane bezenza into right awuyifica manje Bram bethi fica Bram abantu abadala bethi Bram bethi osisi abadala bethi Bram beshaya amabhenge lapha bedansa mfethu izinto ekanjalo teenager usayifica Bram bethi ishaya amabhenge izinto ekanjalo kuma teenager bethi namhlanje Bram bethi yabo lonto bethi ayisacabanga izinto esezenziwa ama youth uyabona Bram kunomehluko between i-teenager ne-youth yabo Bram i-teenager is a person bethi Bram bethi ongakafiki 18 yabo that's a teenager yes mase ufike ku-18 yaphezulu lapho siqala kube youth engithi yabo lonto bethi Bram ama-teenager namhlanje Bram bethi bekho right cabanga uma i-teenager Bram mina ngazothi mina wazi ngisho bethi wazi ngisho nanendoda athuke isimanga Bram mona ingane ngisho ngegama Bram bethi ukuthi ikhulelwe hawu ngane ikhulelwe mfethu inyaka uqala evarsity 17 years nga-understand-ake lena 17 siningi ngale yayina 12 kodwa lena 12 ngezwa ngomuntu ukuthi yayitrend even ku-social media leyo ngane ingane nje encane isimanga umlando Guinness record youngest bani okwakhulelwa ophoqa futhi ukuthi ahlinzwe ngoba kakabi nawo umzimba wokuthola ingane and futhi lo muntu loyo futhi Bram bethi for sure ngaqaqe ngisho kahle ubuvagini for sure nje bathi bemqaqa nje bethi kwabe bemlo bemshaya iqanda into kanjalo ke Bram azikho right ngoba ni Bram bethi ingane zibona izinto ezenzeke emalokishini yonke ingane ngazi sex from 12 years lo nto yenza amafoni ayakwenza ukwazi lezi ezwaphathayo ingane ethi hayi bethi kumele uthenge ifoni ingane kumele lezi ifoni bethi Bram bethi masingene high school ingane kumele phathi ifoni ifunde primary wayibona blondo bethi Bram ingane ifoni ayiphathi ifunde primary ngithina sazi ifoni iphathi ifunde high school yabo yakhona futhi ifoni Bram iphathela izathu ezithize ezibalekile ingane phathi pop ukuze uma uyifonela ukwazi ukuthi uyithole WhatsApp ingenelani kuyona ingane isayingane mfethu yabo lonto kodwa abazali bethu ngibethi basikhulise ngendlela bethu bona abangafuni ukukhula ngayo yabo abebengafuni like ukuthi abakubona ngathi ukuhlupheka babona ukuthi ukuhlupheka kanti hayi kuba ukuhlupheka kusekuthi ubeka ingane endleleni e-right mfethu yabo lonto bethu ingane kumele uyazi ukuthi Bram izazi yabo so nje mfethu professor kubalekile sometimes yini kumele yenziwe othisha ngoba uma uthisha noma esikoleni kunomfundi odakwa izidakamizwa uzontshontshela izingane uzokwazi izingane nabo othisha baphephile ukufundisa umuntu o-under influence of izidakamizwa engakwazi ngisho uthisha isikole sibe ne-chaos tshotshela izingane wenza zonke lezi zinto yini ongamele yenziwe othisha ukuzama ukugwema izimo enjengalezo Bram mina ngibona kumina Bram mfethu yabo othisha into ekumele benze bafethu lo muntu lemela suspend esikoleni because bafethu lento masisuyibhema mfethu ingqondo uyisebenzisa yonke into oyenzayo awukunendaba nokuthi wenzani kubani ngasiphi isikhathi so bafethu ihunga mfethu ilungiswa ukuthi wena uyitshele ukuthi Bram awusayifuni umuntu mase xa ubhema ihunga nama drugs akezwa mshini ngokuthini Bram usaqala so umuntu mayesaqalisa ukusamhlanyisa sisamnandi sikusakude ukuthi ayiyeke ngoba usasanda uyiqala so ayikho into ozoyenza wena ukuthi umyekise ngoba usanda uyiqala lento le so umnika isikhathi ayibheme azakhathale so wena uzozama ukumsiza ngeke asizakala so umyekele umxoshe suspend esikoleni ngoba tshotha amafoni enu mina bengifunda esikoleni yabo mina esikoleni bengifunda kusona angaze ngatshotha impela kodwa ingqondo ukutshontsha bengicabanga yes ngashawa ifora mina esikoleni ngitshela ingane yabantu i-tablets yes abethu tablets engiqala ukubhema ihunga yes so nje bethi Bram umuntu obhema ihunga bethi Bram esikoleni angimele bethi bamafunde nezinye ingane masubhema ngasuku yabo masubhema ihunga bethu usisuku umdala lapho umuntu obhema ihunga phela umuntu oseqaqekile osekhulile osewazi izinto zangempela ngoba ihunga ngeke ibhenywe ingane uma uyingane encane ihunga bethi uma uyibhema usuke bethi Bram bethi uyisilima ngeke uyibone nje Bram bethi ingane encane bethi Bram usuzitshethu ususila usubhema ihunga so masitshethu usile kumele sikuthethe ngendlela uyitshethu usile yabo lonto ngoba usitshethu usile uzobhema ama drugs Bram ihunga ayikho right mfethu utshela so bethi Bram bethi qulela i-laptop yakho uthisha yabo leyo kumele ngifundise ngathi ngiyenza ama-exam yabo lonto so lapho bethi anisekho safe ngenza abantu ziyagwazwa-ke Bram ihunga bethi kwenza ukuthi ungabi nangqondo gwaza ngisho ingane yabantu ingenza gwaza umuntu esifazane wayibona blonto nomuntu Bram kuthiwa umluku ngifunda naye yazwagwaza ingane futhi Bram bethi esikoleni egwazela ifoni yayo mfethu wayigwazela
37 rand, yes, wayo, yes, lento like ayisawu 12 rand ke lapho ama-capsule. Yeah. Wayikwazi 34 rand wayo. Yes, ngenxa yemali yayo ifuna nje imali yayo ingane ifuna ukuthi aqale athenge ama-capsule awu-2 yabo lento Bramfethu mase yayicelela ngalothi kunanto seceleni ukuthi bem-edene bese shoda ngo-2 rand. Yes, ifuna ama-capsule awu-3 ifuna ube yi-boss. Yes, ozakwazi nganye abantu. Yes, kunokuthi lo muntu lana Bramfethu memshaya mfethu axoshwe esikoleni bamsuspend 2 weeks. Yes, mfethu umsuspenda 2 weeks. Yes, wahamba 2 weeks like ingene esikoleni for 2 weeks. After 2 weeks wabuya kanti uzothi ebuya then kufika iforum amshaya waze washona cabanga. And then mase kuthiwa iforum abantu abapha iforum mfethu sometimes iyasiza Bram because mfethu indaba ukuthi Bram kuhlukumezeka ingane esikoleni ingane Bram esikoleni yeli kuyofunda ayeli kuyohlukumezeka. So angeke futhi kuphazamisa ingane ezizobe uzofunda esikoleni wazibhema ngosizwe nsuku ngasafuna ukufunda lapho uzofunda ungabithi isinema lapho mase usuyibhema awukwazi ukufocus kwenye into ngaphandle kwayo yabo lonto. So that's why ngoma suyibhema abantu befocus ekubhemeni uye indaba yesikole ngoba ngeke ufunde ubhemeni ngaphandle ayiphazamisi lo muntu okuyo kuphela iphazamisa ngisho abaseceleni. Ngiyabonga Bram isicefe ngalapho ke ngoba wena ngumfundi ngihlala nawe like ngifunda nawe umfundi ke bese ngesicabangela samaphara yabo ushiya isikhoma sakho ushiya amafoni akho budedengu yabo nona ngizoyitshela lezo zinto lezo and ngeke nifind out ukuthi ubani ojontshana la eclassini ngoba sibaningi xa banesodwa sesiyalwa sekuthiwa abantu bantshontshile wena usole owazi ukuthi isitha sakho lo okuyena ukuntshintshelayo awumazi ukuthi isitha sakho ngoba wazi ukuthi uyabhema ubuhlezi hlekisa lo isitha sakho akuntshintshela inhlobo kodwa isitha sakho kodwa nizitshela ukuthi uyena untshintshela ngokuthi wazeni ukuthi isitha sakho. So bafethu ungakazi iyaqhatha i-wrong iyabheda iyalona izwe bafethu lempilo esiphilayo guys bafethu kubhema ngoba sibesifunda ikhona ayikho right. Umuntu obhema ngabafethu uyaxoshwa esikoleni ngoba nisuke seyitshela wazi kakhulu lo muntu usuke sesile ufana nebhubesi lidla umuntu liyabulawa. Yebo mfethu hayi bhubesi lidla umuntu liyabulawa ngempela ngeke udane uzodla umuntu wena bhubesi lembona phela umuntu awemtshela ungathi ubona umuntu esilwane bhubesi litshela isile bhubesi lisile ke bhubesi ngoba nje ngoba inkosi yehlathi ngoba inkosi yala damn it man ibulala la mabhubesi la yakho nanti besibiza amabhubesi ngoba yazisidla abantu ngoba ebusuku asinyiki ethi hayi mina ke sengidlala indima ukuthi ngibe bodyguard ke lapho ke cha ngoba impela bathi kumele bengifonele abantu mfethu abasuka endaweni ezikude abafuna ukugadwa la eThekwini. Yeah, but manje ufuna nje upatrol behamba hamba. Yeah, kumele ufonele ngempela Bram bekutshela be report kuwena bethi bazongithola mina Bram mina and ngeke kube u2 rand lapho kumele kube imali. Phela kumele usuku lube imali ehle. Yeah mfethu and Bram ngiyabathembisa ngiyobakhombisa yonke indawo abafisa ukuyibona because kunabantu abafika like abasuka ko-Johannesburg yabo like abafika lana bephethe ama-suitcase besaba ukuphathiswa ngokuthini bethu Bram bethu amaphara like la abaleke ney'khwama zabantu and amaphara disadvantage uma ekwazi ukuthi uhlala like ko-Johannesburg yabo indawo ekude azoyenza into kuwena angacabangi ukuthi vele ayazi vele uyazi le ndawo yabo so it's very important kube khona mina umuntu obaziyo khona ngizongitshela ukuthi hey sukani la yabo lokho khona iboza yabo amaphara isamaphara bafethu into emele ngiyazi thina sodwa samaphara siyalalelana nje mina ngifica wena ukuthi ubamba umngane wami inkundla ngizofika mina ngitshela ukuthi mfethu ngiyamazi lo muntu lo ngizokuyeka kodwa makufika isigole singathi hey yona mamela lo muntu inkundla ngizoqhubeka ngimbambe ngithi isigole singanani ngobani akalona iphara yabona mina ngifike ngizocina ne-TB yami umsisi wami lona mfethu ngizomyeka ngobani wazosinawana thina siyalalelana sisodwa akusinayo mfethu yabona so ngeke ubanje nje bethi inkunzi bethi Bram bethi hamba nami I guarantee sure and akekho umuntu akabanje inkunzi othi khona wakabanje inkunzi hamba nami engasho manje report manje siyophethe imali akekho lithine lakho lokugcina sogoqa abantweni angithi nje bethi bese lami lokugcina bafethu ngiyanthanda nonke abafethu ngiyabonga ukuthi ngibe nani sonke lesikhathi bafethu ngibonga uprofessor bafethu bezokwazi ukuthi angisiza bafethu inkodweni ngekhaya guys ngicela ngisizeke bafethu ngingakhohlwa bafethu izinto bafethu like zokudayisa yabo ngizothi and then ngikwazi ukuthi nami ukuthi ngiphile phela nami bafethu ukumnandi ugciniswe izinto engekho right ugcinisa udayisa ngemizimba lana emgaqweni ngokuthi bethi Bram udinga imali zonke lezo zinto lezo emgaqweni bafethu sithole kanzima guys namanje bese sithatha kancane ngokuthi bayabona siswele kakhulu yabo lonto so kubalekile ukuthi ube nento zakho kube nento yakho uze ngekugwema ukuthi ulimali ugwema ukuthi ugcine ucabanga into e-wrong ukuze uzokwazi ukuthi nawe uphile njengabonke abantu
ngicabanga ngazi abantu abaningi bafethu ngibona sebezongisupport-ke bebengiqiniseke bafethu ningangilahli-ke bafethu uma ngibona-ke bafethu ningiphe bafethu imali bafethu ningiphe nje futhi imali ey'sile ningiphe noma o-10 o-20 o-100 yabona nto bafethu ninganginqishi bafethu imali bafethu nithi nje hey coolest para igama lami-ke mina i-coolest para la eThekwini the coolest para in Durban mina loyo bafethu mnqobi Handsome Khumalo Handsome gama lesingisi yabona phela nami ngangitsatsatsa iy'nsuku zami samshaya wesintu khona abantu abaloku bekushaya ngeshoba lana bathi hayi le ndoda lena ayikhona awuyihlangule kulezi nkulumo akuma bekubuka esimeni samandla bathi hayi le ndoda ngathi injanjani ngathi injani usomisi hayi yabona bafana bami ngitsheleke ngiyani ngisihlanganele ngoba hey bafana bami ngiyangithatha ama chance yabona mina ngitsheleke mina bafana bami mina nginsizwa yazo mfethu umnqoba wakhumalo ngoba nezinto lezi bami bengikhuluma mfethu bami izinto bezenzeka yabo but asikazi sizenze lento enitshe zenzeka yes that like the reason why like bengikhuluma izinto kanje is because izinto vele zenzeka yabona nto mfethu kube mfethu izinto engizazi bram ukuthi izinto bram kunezinto ezenzeka deep ngabe ngazisho lezo zinto lezo ukuthini mina ngayiqala leyo nto leyo so mina nginqeni lutho mina mfethu umuntu onganamahloni mina ke anginendaba yabona mina bram ngikhuluma mfethu bram kunina guys iqiniso kodwa bafethu mina ngumjida ngi-straight mina mfethu bram mfethu ngisana naThekwini mina umshayo wesintu yaziwa bafethu bantombazane bafethu ayazi nje mfethu bram ayibuza ngani kontombazane sifuna ukuyigezela wena sekithi kodwa nangethi umshayo wesintu ngilungu uzokwenzela imkhuba ngizophatha kahle phela mfethu yabona nto mfethu umamazi mfethu mayifuna ukuyigezela mina mfethu am available mfethu ngiphatha kahle mamazi focused kuwena mfethu yabona nto mfethu manje uthathela mina nje mfethu I'm a strong guy yabona nto I have so much power yabona kukhona nje komnandi mina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi indabawula lo muntu omemeza ngathi uyakhalalile uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakaMbhudu Bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele imbhedule awu nina bentule bande ngodwa ngakwela kithi le kwaBheka uZulu awu nina bendla mhlathi kaMayekisa awu nina bakadalinyebo nina bamaKhosetive phansi eSwatini awu madoda amamfombatane nabomnaka awu madoda ngiphula imini ngiyazendlala phansi engcobuzulu lezongoma madoda awu madoda ngibingelela ukuzona zonke indawo ngoba ngibingelela nje ngibingelela kabi sengincenga singene ngesankahlo la mawubuke weza wafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke leyo yethamele How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele esikhulu emhlabeni iMPTV1 la khona esineyingozi khona ezimbili emphantweni la siza khona abantu abadayisayo sihamba lawo nje bonke abantu abangamaphanta sebavimba emgaqweni akekho umuntu esikuhlelayo nayo lokho sivele sihlangane nephanta emgaqweni silivimbe sikhipha amakhamera silibusise silibusise lokho sikwenza malungana nokuzama ukugqugqumezela abantu ukuthi abavuke bayisebenze ngoba siyabona ukuthi kunenkinga zemsebenzi lapha eSouth Africa ngakho ke siyacabanga ukuthi siyadinga izinto ezizoba njengopetrol emlilweni ekuthenini abantu begqugquzeleke bavuke bekwazi ukuthi baphante bayisebenze bengabheki ukuqashwa okuright kuyokuthola ngendlela kubalekile ukuthi ithi kuthola lento le oyifisayo kodwa ikufice vele nawe usendleleni uzenzela izinto eyingasiza impilo yakho ngoba mawuzothi ulindele ukuqashwa for i-teaching mangiphela shothi 3 years uzobudlana uzobe usizakala ngani uzobugcobani so kuyasiza ukuthi ngoba futhi nakhona uma usufundile kuba nzima ukuthi uhambe ucela kubantu uthi wanaba nje bahambe bayofunda kodwa bacela kithi uthi ucela umuntu lapho ongenawo ngisho matric ngokuthi nje yena ukwazile ukuvuka iphantele usegcina ngathi mkhulu manje nawe usuze ufila ngathi manje imfundo ngempela inasidingo no vuka uphante mfowethu udayisa ngeke sidayise so kakhona umunye ongakwazi ukuzenzela ezinye izinto vuka mfowethu uphante hlanganisa zibheke ukuthi wena yini engakusiza empilweni ukuze uzokwazi ukuthi kube khona imali engenayo ngoba imali mawusuyikhipha uthenga ngayo kungabe kuthuke kungasabhaliwe ukuthi ade uyodayisa noma uyithole nge-teaching noma uyithole ngoba udokotela noma uyithole ngani imali iyafana ngakho ke abantu abavuke siyabagqumezela ngohlelo oluthe emphantweni abantu abavuke bayisebenza imali asinayo kodwa sizozama ukuthi labo nalabo ababili abathathu sofika kubona sibaxhase ukuze izinto zabo yikhule ngakho ke le esikuyo njengamanje How I Ended Up in Drugs okuhlelo la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona sizama ukuqwashisa abantu ukuthi bangagcini bengene ezidakamizweni ngakho masilethe umuntu la asifuni nemjajo
usuke engaspraise ngezinto azenzile, kepha usuke etshela abantu ukuthi hayi mawusungenela nazi izinto ozogcina usuzenza, uyathanda kawuthande. Uma umuntu wesifazane uzodayisa ngomzimba, uma umuntu wesilisa uzontshontsha. Uma kuntshontsha ungayibeka emathubeni ukuthi ushawa abantu, ungayibeka emathubeni ukuthi ubulawa abantu, ungayibeka emathubeni ukuthi uboshwe. Uma udayisa ngomzimba usemathubeni ukuthi laba abantu abahambe bedlala ngabantu abadayisa ngemzimba. Ungathola usuyisisulu nawe sokunqunywa, usuyisisulu sokukhishwa amehlo, usuyisisulu sokugwazwa, noma kulale nawe ungakhokhela ushiwe ezitabeni ezinkalweni. Ngakho-ke akekho umuntu ongathanda ukuyifica ekuleso simo. Uma kungafika ubuka iMPTV1 uphinde uyithole ngaphansi kwesimo esinjengaleso, siyakudabukela ngoba sikhulume konke, sigeqa amagula lapha. Siqala nje emumva umuntu emncane ekhule ezikoleni ngoba senzelana nezingane ezisey'koleni kumele zizazi izinto ekumele ziyigade ukuze zingagcineli emgaqweni. Ngakho-ke iMPTV1 ikhonela wonke umuntu. Siyacela ukucindezela u-subscribe button, ucindezele nebheli. Ukucindezela wakho ibheli kuhle ngoba kuzokubeka emathubeni ukuthi uma khona isiqephu esisiphosayo izokenqeza ocingweni lakho, uzothi uma ungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoyine i-membership. Siyacela futhi abantu becindezele u-like. Uma usubukile ivideo ucindezele u-like, ucindezela wakho u-like, uyishare, kuzokwenza ukuthi umbiko lo ufinyelela kubantu abaningi ngesikhathi esincane. Mina igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phakathi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi sengcenga. Mfana usundwaza kanje kwenze njani? Awusundwaza kanje? Hayi ngidwazile ngicabanga ukuthi today I'm going home. Usho ukuthi yena uma usundwaze kanjena umdinga lapho umuntu esifazane. Ngidinga lapho ukuthi angiphapamise. Hayi bo baby, I'm still here. Muthi nami ngiyakhumbula ukuthi konje bese sasemhlabeni. Come to my love.